Pero está ben largo, fíjate. Ui, bailaste la música. Ai, Inés, non te me metes no medio. Pero ábrese tanto que non lle chego a gravar a todos. Vale, este es moi ben, dixo o lado que se confundiran alta e hiper e tal, pero nada. Estará aí, vale? Como? Estará. Empezamos facendo tablón ben e despois Natalia empezou a correr e íbamos así. Pero que va, fixeste non moi ben, Vale. Podes que tal van? É verdade, non se dá nada a todos. E máis para atrás non podo tirar que como a xente. Eres tú que me estás tocando no bolso, ¿verdad? ¿Qué? Eres tú que me estás tocando no bolso. Sí. Uy, Dios. Mira, Irene. Inés, non te me metas no medio, bonita. E outra vez che digo, Irene. Parabam. Bravo! Espérate que ainda non acabou. Ahora sí que non o grabou todos.